kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412, being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. Kaugoro kangi kathongi muraithiri wa Meru TV na nkirigagira makura kundithiete na mbere kuraitha uri ruthiete na mbere kuwirwa no raithiria bwa TV eno TV era wendete TV era kuretagira mibango mwanki na TV era thia na mbere kuwakagita konthere ogutigira ati ni ukuwiria na kunenkera ikeno bia nkoro ya kunokagita konthe tugaga Nteto Cia tuagwa duchiringirite kamushumari kaingo gutigira ate ichi kuthungira bwega na no kumenya bura kwithiritwe gukithi na mbere ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi mama imotwikirite orito kiri Nteto Cia ugorobwa emundi Tuengatirie ni Nkamira alimibatigania kuromba thirikari arimi utarashara nyuma ya kwenyangirwa imera biago. Minister wa michezo kuthuya kieni ya kirobia Tharakanithi. Nteto Cia Meru TV ikambere kagitani gaka aremi bakumantere cia tigania hi bakuria thirikari kuthungira gati kaingo gutigira ati ne kana gukurukira rwangi rwa ukaria kuthungira ati bakuina mbere kwegwa abakirithagiria Nkamira ira hikuithuka mindani yago na kubenyangiria imera bibi biago bagetiwa na ashara enene kumani na tunyamutura bethiritwe bakirimaga na arende bethiritwe bakenda thirikari kurutha mpwe kuona ati negochwira ngerekana etwerere yarethiritwe rekina mbere kwerekithangikagia akaribaba na ara naku mujumbe wa Tigania West John Kanyuithia Mutunga na MC wa wande ya Athwana Jima Muchui bethiritwe bakithina mbere kwa bakiga wirane kiri antubara bethiritwe bakinyangagirwa imera bibi yago ati thirikari ikaina mbere kwekiruthaga burayomba kuona ati matagari kana mbinyangio ino ichikoina mbere kwikithingatagirwa na bakona gantu kumakire thirikari. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturu wa The Ranger no gutombera ripoti ino. Bwai botonyete arimi nterechetia nintu kuinge kinyuma imiundo komba kwithira kinyangoni nchou nyuma ya bokumba kwithira bakiro bakethira kirono ngo kende president abo kwithira bakiro bakaronirwa ngune kende president toichumirete ate baruga imwire romba kwithira kulili chiorongo oro kwirikana kwina ntoro romba kwithira kithirungana baruga interi bakibendere mo chiringi 500 na ndento akenda kende president kumba kwithira kibwithio chunkoni na kwenda kwithira ikimenya ni bobo apa romba kwithira bakende baruga hii. Akawaambia ile fomu inapitia kwa hao wanaokota 500 kwenu kwake hata ikubali. Kwa hivyo hao watapeli wanaokota pesa ya watu warudishie wenyewe pesa yao, kwa sababu kama itapitia mkono hiyo utapeli haitakubalika kwa system ya serikali. Umesikia hiyo? Kwa hivyo kama umeibua 500 endea 500 yako. Kwa sababu kama umepeleka pande ya 500 ikikuja kwa ofisi ya KWS haitakubalika. Kaite no kuni bombecha kwithira kiromba rango kina bres gutira nchuri kumba kuthikenya ngimunda yo itu kumba kuthirikinya kuntune kurengera buwete beno boboto nyamparene na nkurukiba kiromba mabisa bokare gutira kinya kameri chombecha kwithiriki thokire munda yo nteri kumba kuthiriki thamwa na tukakubaliana ngamia zile siko huku siondolewe ipelekwe Isiolo, ingine ipelekwe Laikipia, then wafuate utaratibu wa kuomba malisho. As we talk, Bwana County Commissioner, ngamia iko like 5 km from where we are.
imeingia like 40 km from their place as we talk. Siko hapa, iko chini ya Ntangeli hapa kwa Joana. Sisi tunataka wakati ngamia zinachukumwa, tuchukume wananchi wakiwa na serikali wakiwa, ndio tuone kweli zinaenda. Deburumo bunge wa gishombe katika na West John Kanywe Mutunga na MCA wa Thwanji Muchoini bawete bakomba kwetha kibwithero kompekana kutiera miunda ya karibeto no bakwetha Kenya ni kamera oringi mwaka yu utingambe no te munda yo muntu wa Thwana yo kariwa ingambe kuivuma imbethere tenkiarani kwa vyovyote vile utingambe kare munda itiara na tutayari kurwandu na inikeza ndembere kurwandu nondo zote me yako nimebia kulala vile we ngambe so ndero mbantu tafadhali temena ngambe chaku mabwa chikomborera icho pembe ya muntu ne ajoga kinyangere ngino kabo ko unani wati akibwe kare we ngambe bitoberite baile manto compensation ya barabara ngidetu injo na kinya nyunde yetu ikarue matiane betanda msimuturia wa Dhirinja Ibwega Adams Muturi wa Dhirinja nuntu bariboti enu na njira enkinya nereku na turekana na riboti eno ya Adams Muturia turaitha kongena ku na rampanga ya njogu na ithiretwe kinambere kuyogita barikagia muno Ntere Cia kana Ntere Cia gaiti ya Igembe county ya Meru ontubura abo tigete aremi bari na ashara inene mindani yago kumania na kwenyangirwa himera biago ano nyamo ino tuburende bothe metemsie wantwamboi wand Frederick Mburgo kuthina mbere kwiwa kiwa rwangirwa kumenyera nyamo cia mwito dwa KWS utigera ati dokwebanga kuria arimi barabethere to bakithiachara inene kumania na njogu ino kagitani waku na etherete kiuri nabo arimi barabara kethete tunini utigera ati batigo twendia thokoni kaingo utigera ati yurarere thiretore kinambere kwanda kunyu aga county ya Meru bena njira ya ukabanira na leo na indi wona bendi yetu rabarakethete tunini yurariri deomba kubakinda nde mukiri wa Nkunja nwewe nashio Oriranjo inyamari tia karibando anda siembe na utiari mbakirira ni mpara na wenyangia ende MCA wantu amboi Frederick Mbrugo na kurirwa ngiro KWS kuwata njo usion na ntonika siosoki arimban na nyuma kaunti yetu ya Meru njoo umekuwa changamoto na ingutikia KWS ni thero ino tedio bunene through birabani ukulukira wildlife but it will never come and day yako atuika the more the wildlife the more the people are benefiting muntu tena bya kurea ingutikia ateka mironju muntu tena bya kurea atedhinjironju ko wenda aranjo were KWS ni ugiatua ya kuminya obatu wanju obatu bo mwananchi anafaidika na revenue kidogo lakini ntona ntukwemwe antubara bara bonete thinere nju baifaidika bombere biranju werete etitaigira mwana omuntu biranju werete biteta after kwa compensated kutuka the next day bukethwa indrogo cia gwirane mundu ene kampembe ora weto compensate agareta nchukuine ku the next day imanto awetera na mundu ra weterete no akuimparete tiata eterete ko imambo androvu ni shinda kubwa Oriumburu na kori aremi karakanini baraketha kaba kamenyere hinde bakethra bakenyangia na beya ni kurira na kwangaika ni mpara ya kiaramo ira ithirete yandete kunyonte risiembe kuna mandu ya mpara ya ithirete ingete munondene ya locality tudhitu kumnyumbura ni ithirete yandete itarira ya ndevia sionete thina ikora bila turi mabite kwana for example mutoro na kintu yake arimite akona kintu kekai na kishe au kemenyera bire betete ciantu tene inchuku thai toteona nchuku no ntubura masigira ya kharire wendo obira wena bibikai bieke store ombe obirire ya itarira aya kenda bya utethia ila kwirigira kura kana bira ona oreo weta kwendia ukiona abi na thamane nene watia bya kwithiro kona bya kura gutikia makuru wale na kamutura aliongerewe ere murungu ni binti erika mutu kamwe anara wirigiro rewa ndare ankwe kumanisha kamutu kora neteka sikamu keep for some time uende biro na bio muntu ilikasia bio na bio thero keminya bia utethia kaitene kala katiere Muthia Mbrugo kire thirikari ukonia wenyangi bo bonjou
atumete msimu wa mpara bila tweregete bitonianiria mpara na mpura yongwete ani tutomba kwa njo unete thukanto bathire na kwa tu thirikari bire ko value njo uthaitie mwananchi unless that one is explained well teko mende ke rutero rwa kumenyera njo na kumenyera antu biko inene na ora thirikari atike action biko na ni biko inene between njo nambi between njo na mwananchi. Ke report Cia Meru TV kumembe Beta Mukiri Onkonja. Tukirekana na riboti ino ya Mukiri wa Nkonja nwarira neo nkatha ya mutongoria wa Nthiguru heta wa Mamarecho Ruto na thireto akirugoria murandi wa Sifa Panda and Praise murandi ora ukaina mbere kwithirwa kana ora ni gatika ngwatanira kanisha ya KAG ba watanirite na World Serve. Murandi uyu kaina mbere kugitethagiriria uthondeki bwa tauro ira itumagirwa ni ana ba ari. Murandi uyu kana mutatara uyu no kwirigirwa kuguna ana ba ari kathumba barabathia na mbere kwigwa batena ge gutumira kagita kara mieri yao ikuthira kana kagita kara bena ageni bago ba mweri na ara kuringana riboti ira yithiritwe kionekana nati ana baingi barabegwite bakiwata mau nawe tutumetaga lieme bethiritwe bakithina mbere kwigwa bakingangana uchwa tungotore tukugura tauro ino nontu batina kana batithiritwe bari na mbeje cha kugura tauro ino ende murandi uyu ukaina mbere kwithirwo gitethagiria anene na wikira ana baba ari araba kaina mbere kwa bakigunikaga na tauro ino cha mwanya cha kubatetheria kagita kara bakona mieri yago bainge bethiritwe bakiwata kinyimirimo imithuku kagita kara bethiritwe betumira njira cingi mwanya cia gutanganira na magi mamakana na ndamu ino chethagirwo kionekanaga kagita gaka. I'm also aware of the huge challenges our girls, especially those from underprivileged homes and more so from the arid and semi-arid areas face during their menstruation. It breaks my heart to hear that many girls do not perform well in school because of non-attendance during this period, which accounts for 20% of school days in a year. A lot of girls use insufficient and unhygienic methods to manage this period of their lives, which occurs every month. These unhygienic methods put them at a risk of infections. For some of them, desperation during this season drives them to get involved in sexual activities to earn money that will enable them to buy sanitary pads. The risk of such actions cannot be underestimated as we grapple with a high occurrence of teenage pregnancies, sexual transmitted diseases, and not to mention HIV and AIDS. According to a Ministry of Health report, the ministry handled 45,724 teenage pregnancy cases between January and February of 2022. The CFAPAT Factory and Praise Project is a life-giving and life-transforming program. It is not only about providing our daughters with sanitary pads, but also about protecting them from negative life-altering issues if this program was not put in place. Mutaratara omwega wa kuinambere kwogiteithagiria ana bari mutaratara kainambere kwigwokitemaga ana baingi bethiro bena wirigiro nontu baingi bao ibethiritwe batena wirigiro kuma na tumathina tunini tatutu twatwethire tukibarumagira ririkana kagita kara ageni baba baya utena gintu ya gutumira kinya magi methagirwo mario kana muntu kwigwe kinya nthoni chekumira Antoni nontu atina gintu gya wikabira na kyo lakini nontu bwangwataniro ino ende mbuga ana bari baingi bakaina mbere kwa bena gintu yo kenera kumania na mutaratara oyo na kanyogaku gatwonera kanyaga kumagaruka tukujeruo anini utikathi kuraya nontu nyume kaita te kuraya ngo chokera tuthirikirie Nteto Cietu.
Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kireo Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathide kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na ndira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogori Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogori Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukurukia ana na nkuruki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogori Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya toa anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya toa anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatana mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu mtuko kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucherukire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogori Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya Nteto Nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu irani www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetereka na gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogori Milimani Academy. Chogori Milimani Academy, hiking to excellence. Karada kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukurukira mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya.
Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru ya chongairi ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jua CBC na Junior Secondary School. Cukuru ya tutu na Arito Boarding School na Discoras na jatu na Arimoba Kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana beto konogo kadhe bate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja bwetete na mbere marije to neja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kano tringe thimugo kurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Tugachokera kairi muridhiri wa Meru TV gatu inambere na Nteto Cia munini wa mutongoria wa Nthiguru Rigathi Gachagua na watanite na atongoria bange by United Nation gukungwira mianka 45 ya ntugu ya ngatonyi kire ikaro binene by United Nations gigiri moroto munene wa mambura mama uri gukabanira na mpara murire umwega ora kana murire umwega uri na ligu muturire umwega na kinya mantu mange kathumba baramethirite bakina mbere kwigua bakaragirie kiri mucemani oyi mucemani ora kana nyamburira chithiritu kireta mwatongoria mwanya na baingi na ba Kenya bakithina mbere kwigua bakiruta kinya maoni mwanya kumania na ntuwe ino. While we appreciate the UN family and other national and international non-state actors for their support of the more than 47.8 billion Kenya shillings towards emergency response in the past few months, the situation is dire. While Kenya is taking immediate and a few long-term measures in response to drought and famine, we cannot manage the situation alone. We need children in school, otherwise they will be left behind. We need safe pregnancies and deliveries, but malnutrition among expectant and lactating mothers and children threaten to erase gains already made in suppressing mortalities in these vulnerable groups. The ripple effect is that hungry people cannot escape poverty. They cannot be healthy. They cannot go to school. They cannot be peaceful. In short, there is a direct link between food security and achievement of all the sustainable development goals in which we seek to leave no one behind. We are in a crisis. No doubt, the world is bleeding from the impacts of climate change. Kenya is bleeding from the impact of climate change. Excellencies, ladies and gentlemen, to demonstrate the impact of climate change, Kenya has consecutively missed 5 rain seasons. We are deep into the longest drought in 4 decades. As a result, more than 5 million Kenyans are facing starvation in 31 counties across the country, while livelihoods worth $1.5 million have been lost in the last 1 year. Wildlife, one of our leading foreign exchange earners, has also not been spared. The drought is threatening to drive the world's heritage, the wildlife, to oblivion. As we celebrate the 45th Lions Day, the world and humans are interconnected. If we have to save humanity from the threat of extinction, my burden,
must be your burden. We must stand united or we perish. Thank you. Asanteni sana. Tukirekana na riboti ino gaturaithe kung'ina kunara Minister wa Michetho thirikari ni nene etawa Ababu na Mwamba ethetwa Kiriunga kaunti ya Tharaka Nithi kuthuya waki bwa kieni kia Michetho ya Kirubia Stadium kiria kiri gicigo bunge gya Chuka Egamba Cows. Waziri akanaga watitwa ugeni ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Wanjuki nara therete kwa Ababu gutetheria kana gutigira atibawaka guntukura athaki bagachinchagiria nguo na muno kagita karaba ya kuthaka guntuku na araba kaina mbere kwegwa bake mamaga kenike kaya kurikiro bruke wage gatika bieni muwanja bira bikaina mbere kwegwa kana bira bire kiwangoni gya Kimandhiguru kurutho Michetho ya Kimandhiguru na ara ikweregero kinya mweri wena kenike kaina mbere kwekiruthagerwa Michetho ya kisa tubura bwethireto bwekagirwa kirore ni waziri uyu mandiki wetu wa Nteto David Dagara wa Iguna nwe winacio ende wa baba twakuthurite worende tweregerete miaka 5 ekethira kwebua kethira we utwetheria mwanka thai baba utekinya maono twonete utebio twonete biaku baba turi amwe na Kalini baumerite na kumeneria MCA wa ruterero Kiengu ntuba kwithura barabara cia ruterero ni thuka Okay, karibuni nkona riboti enu takagwina muchanganyo kana okwena kuthunganira kwa ndwalia rutereni rurarungi na tukirekana na riboti eno ende kana tukithina mbere kwegwa tukirithagiria riboti eno nuntubo gitumi muno kagita kara thirikari kuina mbere kwegwa thungagira gati na kona ati ni kurutha mirandi ya uthina mbere teno gutigira ati kinya ni gutetheria mbeu mbithi kuruna kinya ntubara bange kukuga ati tariria ma thirikari ni ambirite kuonekana ikirutaga ngugi yayo na tukauga okiti kiri mibango yonthe ira yethiritwe kithina mbere ya gutetheria kiri guntu mwanya mbeu mbithi na barabange turekana na riboti ino ende katurithirie Nteto chingi na kunara kwa igita ria mbere buru nyuma ya ithurano hura wa MCA wa Timau John Kimathi na umirite weruni na kwaria na andiki Nteto akiaria Kimathi na shoketi nkatho kiri akari bawandi ino nontu bwa bora bumerie na kumunekea kanya kengo ina mbere kuwa ke batongoragiria nkuruki nethiritwo giteria mantu mangi kathumba mara araniretie na andiki Nteto gatonenkerwe riboti ino Kagita kambere buru nyuma ya ura wa MCA wa Timau George Kimathi Korabo na bumerete na kugawe tayari kuwatambari MCA Matini Kimathi Kombore urakarerete giteni thaino George Kimathi na thukite kanyaga kaka mwanya gucokeria karibati Timau nkatho nontu bwa kanyakaraba mwete kamyanke 5 Ranto betu ndio kunya siasa ya ikuthira no mpenderete bwega na atongeria bara bathurire inkuba kwa tambaru especially MCA ore ojukirie anto wakwa no MCA okwa na aria kenda tutethaniria amlidi tutethaniria kenda anto betu batetheka ntiurirwo gucokeria anto betu Timau nkatho ikumbitikia miaka 5 na inkuba cokeria nkatho muno nuntu njera ndathomete gita riria atijo ndina jo thaiji na inya MCA okurukire tutina thina no eburu nitamsupport vyenye nitaweza no MCA okwa na kira tukwenda ni antu ba Timau baitiro ngugi na ngugi ira twatigirite bathirikiria Korabo na nite kuganirwa irwaria rwa thiri ro kuwatithania MCA na gavana ariweregero bwake ati thiri gachoka na ararombete gavana kuingia wirane bwake kingi nkuromba ingukena ri gukwarirwa mantu ja thiri gavana na MCA wetu bagwatanira ubetite kugwatanira kenda mumero iterwa ngugi gute mwananchi o gavana na tu mwananchi o MCA kana inya MP mwananchi no Kenya na nabati gwitirwa ngugi na inkuromba thirikari yetu especially gavana wetu honorable excellence Kawira Mwangaza atutegera kwi into twatigite na ubite thithitwe
kwi boda boda ndatigite 3 cia Timau kwi mataja 5 ja eja ni contract akira thirikari garukarega kuriwa kwi na fertilizer store tutigite thithitwe kwi mataja iri jari ja flagship nyajo no tukwenda atutegera jeja kwi ntobia vijana ya kuthambia ngari kana ka wash machines ndatigite nyabyo ibatu tegere akithirikiria korabu aruga mpanga ya yora no kithiete na mbere gutamba na kwanda nkunyo wa ndini ya Timau ende ni romba ria kekire thirikari ya kaunti ya mona thirikari nene kwatania na kwenjithima bia roye kaingo yora riri nyanyia twina miaka ina gutaura inkuromba thirikari ria nene ni je tutegere no ntunyande kuma gitine antu no bakweja bakirira thina na nyani ngo nkuthiurunga ngono ria kwina thina ethreija kamutu ndina ko nyomba ere bidi mbaritirako ethreika muchere nkabaitira na ndi nkuromba thirikari yetu ii nene na county ibategere jabatu emikakati twari niyo emanto ja dams ndamu icio cigatethia antu na kiambere buruburu antu ibanyire kiu na bakanyira through irrigation thirikari yetu ni tuinjire dam na Mount Kenya antu betu barime na thine kathire mpara kuma wa ndini ya Timau gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi ibwega ki wa Mutegi nontu baribotinu na nkona tayari ruterwa rungi ndirwa riboti ya Babu na Mwamba ya kiendi ya Kirobia iri tayari kama gatumenye maramethiritwe magitinda ntere ino. There was not a field. We had a tea buying center here, we had administration police, we had the chief's camp, and I want to thank those people. This facility, we had an MOU between the county and the Sports Kenya in 2014 when it was being conceived, and we believe after it is finished it will be handed over to a county, but we'll run it with collaboration with Sports Kenya, and I'm sure it's going to be a very good venture. On our part, we are ready for handover, and we will not have the field deteriorate after that. Atori yamwe na kari bawandi ya Kiengo East ni bethiritwe bakimeneria MCA wago Murethi nonto bwa kana nonto bwakira bakuga ati ni barabara chagonto ko chiethiritwe kithukangaga na arende baugite ngendo chiago chiethiritwe itakuthiania bura gukubatara na muno nkuruki bakibatara gukamata into biago na migongo kana na biongo kumange bantu araya Kengo kuona mautungata mabarabara ende bethiritwe bakimuromba gutigira ati akuraithiria barabara chagontoko na kinya mirandi yenge kathumba ya uthi na mbere mwandiki wetu wa Nteto Murethi waba nawe na riboti ino. Ende wa baba twakuthurite worende tweregerete miaka 5 ekethira kwebwo kethira we utwetheria mwanka thai baba utekinya maono twonete utebyo twonete byaku baba turi amwe na kalini bomerite na kumeneria MCA wa ruterwa Kiengo ntuba kwithura barabara cia ruterwa ni thukangite na ikathira kabisa. Areka ikuremera ko arete ngatora thenane MCA wetu ngera cieto na thoi batwe pio twamuthira na wendi bwaya zairo ya gwete na interview turatera mwagoro mangire tinjeri au kana ko witire guma kwa ithori witire ya winkubake ngareka yoga matawanyanto anto wetra ka weta so aka yoga matawitire ya undetara na internet na Rwanda tuya to kwa ndita na ngera kinyago to kwa bwe metaro to kethika to la to nyama thiko njerene kato to mana to dra na thitangi to katika kali guma kwa ithori barabara na witia au to na ngera yotonya ninga to mwasimo itwa gothurira tuya kana aturi ba maruthio baria bakuga bo batona kiragita na batona kinyotethio kinya buri kukumani na thirikari ya Meru County barabara ithoki metaro na maiya itona nyambi itona kubwe ni bameneretie MCA wa rutera rurwa Kiengo nonto bakwithura we atomba gwikinya nonto kwimwe kenda komba kubatetheria mantu neja barabara iji batwe barabara ekoroba anabeto barakinya baritu ndokamata na itanda batwe nonto bangare itone nya utonyera mwasi akona kana tukwa muthemba yu batuka to mukamata na ituro na baba inge bakona inya mathina njirene iwacie barabara losie batwe ninge thirikarera erekuo netorika na maruthio munene weto to kuthura ri kawetere buru ora mama ora oloi batwe
Nturene marothio kantu kumekeza shimaka bakwire kana bari moyo anjanjira cyantole je izoki ngai doshikumenya kwalete nantuna baba doshikumenya ngale yeta ekawatwa lungu twasukuma twakinya talire morenge ekawatwa lungu ne tokolera thirikari lo thirikari kire ndo bamarothio bauteseka nyamuntu akajwa tana muntu komonde sibitali anje gutenga limo kumukinyira no bamukomata na gitanda kabo mumugithia barabara cia kwetu cia thukira tutiona hinya muntu wotutethia kwabe tukagwethe nya tuona muntu waetu tukamata neturo ariko twakamatanga muntu neturo kwarite ri na muka kwaura na tatu amukamata bwana barabara cia Kiengo East ciethiritu ciena nkuba inene iria ngarite kumba gwitira kukinya igitene riri ria riua aria ngari gukara igisukuma wakinya igitene riua na ndi kwaura tutikumenya igasukuma muthemba juriku katwatura kuringa kura katwekenya ya ira yaula ni thirikari twe otothura muntu eta nau atetorikana Murithi wa bank reporter Meru TV ku maya mirigone ya Igembe Kiengo Ibwega manati anto bathuraga atongore bago bena wirigiro bwa atongore baba bakaina mbere kwa bayikinyithanagira mirandi ya uthina mbere na muno nkuruki bathuraga atongore baba bairigirite ati bakaina mbere kwigwa bakingagia mawirane mago marabethiritwe bakibera kagita karaba kurombaga kura indi mantu mama magarukana gutwika ntai kagita karatongore baba bathia na mbere kwigwa bakiwata wakiathatha no tongoria na kuriganirwa imanto mara baberaga riboti enu egatukinyithia muthia wa mara tukubanga banganitie ugorobwa imunthi na kawethire na ningi kwira Nteto cietu Nteto intaramurema Nteto ira tutigagira tuguchiringira muchumari kaingo gutigira go muretheria wa Meru TV kuina mbere kwigwa na gintu gya kuwirirwa na gya gukenera kagita konthe na nkirikiria muthenya we munthi kangutige na kiugo ati kagita konthe utikaina mbere kwithirwa ugikagira untu mathugania ni maku bochumbura nuntu untu burogekira mathugania ni maku wekira ati go urinkia kombe ko gatwika ukendelea kwigwa urinkia ya kimathugania katuina mbere kwigwa tukithuganagia positive kana mantu mauthina mbere me atwenda kwibikira rionthe twina yura rionthe twibaye rionthe katuthuganie mantu mega na ukaithe wone mantu mama kaina mbere kwigwa magitwikika gatwitwe antu itonga gatwitwe antu bena into na mantu mama gatuchokera chocho agimpe ya rugono kagita kamwe akambira kwena mukuru wetawa Kabunuasi mukuru yo Kabunuasi emuntu endete kana muntu enda kwegwirwa kiao na antu muno ntu wemwe athiete na ng'oi yake ng'oi baba ingi baretaga ntigiri athiete na ntigiri yake njirani yatirwa ikaiga ntigiri ya kububana nthi Kabunuasi atura na nthi akoka ikamburu Kabunuasi atura na nthi akoka ikamburu na kagita Kabunuasi atura na nthi akoka ikamburu agrika no ntubobora ntigiri yaugetie na inya ntigiri yaugetie atura na nthi awa akoka ikamburu na agrika na nyuma ya mathamaga no Kabunuasi akogimuka eretwe wona wathi na ntigiri wona yawa na ikaya gukure kamburu bas wo gukwa na kagita kagi mukirethira no mukokwe kamburu amenya ni nkwire kwena muntu njirani no ajire amenya Kabunuasi ya muria ethe Kabunuasi ya witende amuria ja Kabunuasi nata Kabunuasi amwira rekana nani ni nkwite rekana nani buru niyo ndi umukuo muntu uyo akuruka thugania imenga ya Kabunuasi wongea yake uragia njira ethera Kabunuasi ya wite auria Kabunuasi bai muthe wa mama njirani njira ya kugendera mbumira nkurukirara mbona shosho wa mwaragina wa cousin wa brother wa sister wa mwaragina iko yagendaga Kabunuasi amwira kagita karanda ari muoyo njirenu yagendaga bomotho wathi ukuruke kingi kutigana iku uthongirao Kabunuasi endelea ukarara aiye na kwite nuntu bobora erito wona wa kwanthe wa kuke kamburu nugakwa Kabunuasi aligiri na ukarara atiena gintu gya kuria atiena mtu akwarania nwe na muthiani Kabunuasi kathie na mbere kwigwa agikuyaga mantu mara twikagia mathugania ni metu mantu mara tuya na mbere kwa tukimekagira sana maomba gutema tugakara bora tugaga itukari rara bweganio kawithire bambitaga ni famina swa Kimathi
tuonaneruo.